Bana banzambi moyo wenu nedisanga bokupetana kabidilelu jituku jalmingu jamatuku atanu angondo wajikunu mibidi bate tukutendele mogulu wetu wachulu disengelele dietukunu dibonso banu file misuka ni mioyo yenu tutendelele mukalenga popa mwe mogulu wetu wachulu ponsu kunu jinuikalangana matengo amala bonso anai nudi file ni misuka yenu ni mioyo yenu yonsu mukalenga Kunzulugani wewe wakamweka Tikana eti utuleja mpala wa masia Zambita Zambi wanye weyo Mwenye ngufikira mki mwenyaga na kubikira zambi wanyo Nuna ubiani zambi lele kusamile kwa kumoyano Ujibuka bulimu kwa tabia munda zambi wanye Musambi wa makeni, musambi wa machoka zambi Mwanyi wanye kumwa nikale kingujo wa zambi wa mwemwe Yo bana banzambi ngasa ni ditalala bya kuditatu nzambi bikala nenu mujini dia Kristo mkalengu wetu amen. Dia nyinji mwambi kafumbu mutamba mwambi wa mishoni ya apeseme itu ditubikila ekelezia wa mishoni presbyterian nunguta kitabu jubote tukutendele mogulu yetu achiluba kututwigalangana umunyu maumu nzambi ju tulombola nwenu badi kukongo badi batanlaka mumatengo amala bonso ana ikonsukunu dinu ikalangana ni ditegamane jane nyuma ju tulombola fofam nungutu difilai mugutendeleleko nungubu alelu mamanyisha tujinawo umutu jibamana kumanya bwasi disenle die tumbo kutangalaja lumluimpe lukujiba kwabo na shukuba bigile kunshinga bwalbo kwa misamba jini lutatu lokubwele mubyamwebi kubumvijanu bwane badimu wakuya munyu chijiba bigile ni YouTube bakumamu chiluba gospel tutoba tubidi nunku revera kafumbu mutamba nungu di badi mokumwana nashku television nashku ku bya telefone bitu dinabi tutangale nungu babantu bikala njakelengel jakumvo mwa lumulwimpe mumwakulu wetu wachuluba mwakulu jutusanga bonso mukasai yonsu munene musanga nteta bombo albu twaka dinabo katu itufo moyi bokushe bonso badi muchinyongo felu muchikondo echi bwa bakutushia mume kwetu badi ba pinga no kwa mukalenge muntu akwambel mingulu shala tuchitambula kabidi mulimingwelu bwa mamu Jose Bayamba wa michabu wa kushiyana netu lumingulu shala nunku lelo wajalmingu udi tu badi mwaku mushiya kumwaba wanji ujini bakuikisha kashidi to amini ujini bakushiki bulelo nunko netu tambu kushedi kujishima munda mwachanza chanzambi banzambi abafa bukole bamayi nukujimamu michabu muya nkutwaye bonso udinjila udi bafa bulaba bonso baya kakwena muntu washala chendelele mwishu mwajulu ni jiba kayutangele lufu musambi mulelele asambana ni misuka ni mioyo yenu ano pa bukole mudina dia Kristo mukalengu wetu amen. Nungu a malu atwakati nao ne tulombela kabidi babeji tulombel na shakabidi
badi bantu banunu bana banshi nyetulombele masala yetu ajikwese tajalwanga na bwa di chinchimiga di banu kuchinchimiga na di province ibiji Ituri nebuni bwase ditalala ditamba kubwelam nonko netubale mukando wa Nzambi kadi kumpala kwa kubala mukando wa Nzambi nitwanji kulomba Nzambi bwa nyuma atulombole mukubala nyuma akangule michuma yetu nyuma akangule njimi amanya mwakutuyisha meme njimu ikala lufanza ludi Nzambi uteka kumpala kwenu bwa kutwala jijandi kadi ye yatamba kutuyisha mene munyuma wanji nkuba bwalwebo tulomba Nzambi tatu Nzambi mukalengu wetu tudi kumpala kwebidi bedi bumutu akamana kufunga nebe bwana jalimingu Johnson tukal tukutendele moglu wetu wa Chiluba nungu jibe jakukumbana jitu jibasi kubala mukando wa Nzambi utabaje meso wetu mene bwalubwa meso adibitaita imisami kwa nungu ukangula michuma yetu ni ababonso badi mokumva jibi kalchikondo chakukumbana wekale netu tatu nyumo eba tulombol mudine ja Kristo mukalenga wetu tutulomba nunku amen. Nungu netubale mukando wa Nzambi mukando wa Matayo chapter 1 di wadi 10 netubale mvesi bidichana verse wadi 10 ni mwisambombo na verse wadi 10 na mwanda mutaketa ndimbala mujine dia Kristo monayi ndinu tumabumi koko idi munka chimwanka sham nuikale ne bujimu bubwa nyoka ne bunyunyu yankuchi idikayi iluishangana nujumukile bantu bwalu bwa bobo ne banufile kuji balumbuluishi babu ne banukume munsu na ngonge yabo nujumukile bantu edi njidi ya Kristo amen. Nujumukile bantu. On va lire en français l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 10, versets 16 et 17. C'est au nom de Jésus que je vais lire. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme le serpent et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Mettez-vous en garde contre les hommes. C'est la parole du Seigneur. Amen. Toko bala mukando wa Nzambi nunku kumpala kwa kushingulula netu anjukwimba musambu wa bonso uji nomba maku mwanda mukulu ne mwanda mukulu uji wambane dilengele edi ndituku
Bana banzambi twakwimba musambu ujuambane jilengele jituku jina kitabuje Yesu jina kasanga na moyo pinjewu netu shala talala bwa kumvu mushindu jinyuma utulombola nkumvu kwa ji mumvesa eito akubala ngona indinu tumabu mikoko ijimunka chumwanka shama nuikale ne buji mububwa nyoka ne bunyunyu yankuchi ijika ilwishangana jiye dida kutambu kunsangisha nuikale ne buji mubunyunyu yankuchi ijika ilwishangana mumvesa wadi kumunumana mtekete bala kutuambile ne nujumukile bantu bwalu babo ne banufile kujibalumbulwishi babo nujumukile bantu ame ya Yesu Kristo mkalengu wetu ndinu tuma muntu uju batuma mene wanshikubambila malu ajimwa kubafikila neba nufila kubilumbu ubambila malu ajimwa kubafikila neba nutute usukutuma muntu kumwaba wanshikumulwesha malu ajimwa kumufikila anyi utuma bantu mumujimu uvesha bantu mishonyi ijibu mwagwenza kajubambile ne mumujimu mwina unjinu tumemu tangela imalu anufikila kibwalu kailelu jije tujalelu jijipa bwalu bwase mishonyi ijikengele jikimane bujimu
Mujimu uju kengele dikima ne bujimu. Mon Valence, une mission qui demande du courage et prudence. Bana banzambi lelu tuji tuwa kula pa bwalu bwa kuikala ne dikima. Mumishoni yonsu idi nzambi utufesha. Bwa kuikala ne bujimu. Mumijimu yonsu idi nzambi mwikala utufesha. Mijimu aininya. Munzubu wa nzambi. Mijimu ninya mubantu. Mijimu ninya kulombole jitunga. Nashe mijimu ya bongo vena. Nashe mijimu ya bami nyampale mumtu tuamba ne bakwiji betu buba depite. Mijimu yonso yiji buba tufesha kujinzambi. Bwaluka kweno mujimu ujika wiwa nzambi. Bamunga ngamba jibenzela nzambi mujimu. Bantu basungi jibwe bakwiji batutubigila ba depite. Bajibenzela nzambi mujimu. Bambi banzambi bajibenzela nzambi mujimu. Numijimu yonso yidi nzambi utufesha. Bwaba bajini di china janzambi bajiba tuambila bwane. Nuyenze ni bujimu bwabungi. Jije tulelu jiji jambane mishonyi jikengela jikima ne bujimu. Bumuto kwamba ne bijibi kengela lelu jije tujijipa bwalu bwa. Kuikalanga na mushindo, kuikalanga ni jikima mumijimu yonsu di nzambi mwikala ufesha bantu bandi. Tangila chile shelu mishoni ya nzambi mifesha Mose. Bwakuva tula ibana ba yiselele mubufika. Yakaji kengele Mose ikala ni jikima bwalu bwa muchima wa palo. Ututubigila Faraon. Wakaji mabwa. Bwawo kuteketa. Biakaji bikengele Mose ikala ni jikima bwalu wakadine. Batontolodi. Tone ba munzu bumwandi. Bumudi alon nemiyama. Batontolodi bakaji kumungachi mwabene yiselele mene. Mishoni digengele dikima ne bujimu. Tuliba sobana banzambi. Fatu di tuamba bwane. Kuikala mena ne dikima. Mumujimu onso mumishoni onso di nzambi utufeshe. Kuikala ne chisumi. Kikwamba ne kuikala ne dikima menas. Kuikala ne chisumi. Chidiba bigila fermete. Kuikala ne bukole bwa ngika jilu. Bujimu wa kukufikisha. Kubundangana nenju. Ani danger kampande. Ntatumene souffrance. Nasha malu amishindu kai 11. Nguikala ne bukole bwa kwenza bwalu kampandani bwalu kansangu. Echi nchidiba bigila kuikala ne jikima. Ndinu tuma. Munga chimwa kashama. Idine longi. Nuikale ne dikima ne bujimu. Dikima, mudibamba mon français bien pas ne courage. C'est avoir à la fermeté, force de caractère qui permet d'affronter les dangers, d'affronter la souffrance, les revers, les circonstances difficiles, avoir du courage, force, énergie et envie de faire une action quelconque. Ce qu'on appelle avoir du courage. Kuikala ne dikima. Tumana mwabe ujuba mbele mumvesa. Wajikumene mwanda muteketene. Nujimukile bantu. Kujimuka ngwamba chini bana betu.
Kujimugangi kajilu wa muntu ujinentema yabunyi kumalo onso ajimwa kunyanga sombelu. Muntu ujiwelanga na meji kubiji mwa kumufikila anubwa bienze dibiende. Muntu wabujimu ujuwenza malo onso wepuka bile makayi bionse. Muntu uji ulombola bakwabo ne bujimu bwahabunyi. Kiutu tubikila muntu wabujimu. Mumu wakulu wa bena falansa balo kwamba ne la prudence est une attitude de quelqu'un qui est attentif à tout ce qui peut causer dommage, qui réfléchit aux conséquences de ses actes et qui agit de manière à éviter toute erreur. Il conduit avec une extrême prudence. Nuikala ne bujimu. Nuikala ne bujimu. Nuikala ne bujimu. Nujumu kile bantu bwalo bwa bobo. Neba nufile kujibalumbu luishi babo. Nujumu kile bantu bwalo bwa bobo. Neba nufile kujibalumbu luishi babo. Mbumuta kwamba ne mishoni idi nzambi utufeshe idi kengele jikima. Mishoni idi mwakwikala ya kulombola bantu. Mishoni idi mwakwikala ya kulombola jitunga. Mishoni idi mwakwikala ya kulombola ekelezia. Mishoni idi batu muntu ni muntu. Bilonde shele chifedi chanji. Ani bilonde shele jibiki jibo janji kujinzambi. Jibiki jibaka jenanu munda mwaekelezia. Tujituma nasho mgalengo wetu wajitunga. Muveshibwa mishoni ya kulama bana ba mwena Kongo. Mbwa kubalombola mujitalala. Mbwa bobo bikala basanga basomba ni jitalala munda mwajitunga jabo. Une mission qui demande du courage et prudence. Le Seigneur dit à ses disciples ceci. Écoutez, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Soyez prudents. Une mission qui demande du courage et prudence. Mission di kengele di kima ne bujimu. Tout comme Jésus, ses envoyés connaîtront l'opposition. Ces lignes peuvent évoquer les persécutions subies par le premier disciple et racontées par les actes des apôtres. Ces persécutions ne peuvent être seulement pas physiques, mais aussi mentales. Ces envoyés connaîtront l'opposition, d'où la mention synagogue. Synagogue, c'est-à-dire l'église, seront aussi les ennemis ou les opposants de ses disciples, de ses envoyés. Ces envoyés connaîtront l'opposition, d'où la mention du roi ou gouverneur, de l'opposition au sein même de la famille biologique, même au sein de la famille politique. Nous disons qu'il bantu, boalu bobo, neba nous luishe, neba nous luishe, na shemene munda mwa ekeleze munu ikale, bene ekeleze neba nous luishe, nous disons qu'il bantu. Nujumukile bantu na shabelombo jibenu bakwa banu nubigile na bango vena neba nuluishe. Nujumukile bantu na shamu mekwe nuji kuja chota. Ji kuja mufu neba nuluishe nujumukile bantu. Nujumukile bantu na shijigu jenu jachi jitu jitubi kila famille politique. Neba nuluishe jumugila ibantu.
Amen. L'envoyé doit avoir le courage de tenir bon. Il reçoit la promesse d'une aide spéciale de l'Esprit Saint. Nous disons qu'il est bantu. Une mission qui demande du courage et prudence. Mission ni di kengela, dikima, nebujimu. Mukalenge Yesu juambila, batu mibwe bandine. Nujumugile bantu bwalu bwa munga chumwa bantu. Badi banukeba ne lukunukunu. Kambo kunu leja malu malelela. Kadimbo kunu seswisho kubwimpe bwa nzambi. Nujumugile bantu. Nebi kala baluishi benu na shamunga chumwa sinangonga. Nebi kala baluishi benu nujumugile bantu. Nebi kala nenu lukuna. Neba nuluishe tone kudibango vena benu banu jinwenza nabu mujimu. Nujumugile bantu. Neba nuluishe tone kujiji kujienu ji kujamufu bena chota. Nanshe ji kujachijiji. Yesu jufila bayiji banji. Mubianza bianzambi. Kadi ujuba jumusho bambilene nujumuke bien. On va essayer de donner une brève conclusion. Dans ce verset, Jésus dit aux 12 comment se comporter en face de la persécution. Ils seront comme des brebis au milieu de loups, entourés d'hommes méchants, décidés à le faire mourir. À le faire mourir. Ils devront donc être prudents comme des serpents, en évitant de blesser inutilement ou de se mettre dans des situations compromettantes. Mais ils devront également être simples comme des colombes, faisant preuve d'une grande droiture de caractère et d'une foi non simulée. Ils devront se tenir sur leur garde en face des Juifs incrédules qui les feront ou qui les traiteront ou qui les traîneront devant les tribunaux et les battront dans leurs synagogues. Les attaques dirigées contre eux seront civiles et religieuses. Bana banzambi Bwachini ji yeji luwala kutuji. Bakulumba bambila lusumuinu kwetu bambane. Mwenja bimpe kiutu atapani mwele. Bagwa beya. Nungu bana be tutuji tunumanyisha bwane mishoni di nzambi upesha. Muntu bumta kwa mene mbwachini ji yeji luwala kutuji. Misangu ya bungi na kutuamba kwa mbane. Maisha nanga ajana pa malu ajapita kwetu kukongo. Mishoni di nzambi peshe muntu kaya na mubo kwenze mujimu munda mwekelezi. Bwaluba tuditwenzele bantu mujimu, tuditwenzele nzambi mujimu. Nungune tutangile mushindu jibena luku na banyi nguluka mukalenge wetu tutubigile Felix Tshisekedi. Mishoni di nzambi mumu peshe. Idi kengele jikima. Ikengele bujimu babunyi. Bwaluba baluishi bende bajikonsu. Bene ekeleje mene tudiba mwana. Nashibikala bantu balwalu kujibwa kulomba luse nashibikala muntu kulomba luse. Kinkwamba ne wikala nende pabubi umuseme jekabiji. Bwalu bwa kiliso juambane nujimukile bantu. Bantu balwalu kunujini lubombo. Badibanu kebani lukunu kambo kunu leje malu malelela. Kadimbo kunu sesuishe kubwimpe bwa nzambi. Nujimukile bantu. Neba nufile kubilumbu. Neba nushimi na malu. Anu jikanu ibamanye. Bwalu ba mwenja bimpe misango ya abuyi nkabatu ba musu. Bantu ba abuyi ba jinende lukun. Tone ba munzu bumwa. Nungubana ba nzambi. Kujaba bonso ba dibita buja mukalenga Yesu. Bumusu ngijinu mukalenga wetu. Mumbini miyonsu ditwenze ni munda mwa ekelezia. Ni itu ditwenze li jitunga.
mu bimenga byons mu territoire mu province na shabwa jitu ngaba bonso badini dichina janzambi butu dinabu mba kwenza mijimu yonso ne bujumu babongi ne dikima bwalu batu dimani ye ken utulekele patufu ken ulekele benda patufu bwalu ba na fila musambi ujumu wakutulwila mene nyuma musambi wakutushenke na mwakutulekele tuetunke yetu diye di jakulo nungu mbwa tutuma diye di na ashuku dimkalengwa jitu nga bikale ujumu wakumva atuitwakula mbwa na ajumu kile bantu badi bamuke bani lukunukunu kambo kumulesha malumi mpaka dimbo kumusesusha kubwimpe bwanzambi yeyo ujumu tumibwe mwikala ne mission campagne di nzambi mumufesh atangela kumpala kujinzambi mubalu bonso buji wenza ikala ni dikima kadi ajumukile bantu balu ba bonso badi baloku jiye badi baloni lubombo kambo kumuleja malu malelela kadi mbo kumusesusha kubwempa bwanzambi jiyedi diloka bidi tonu kujitwetu bena kilisto mena mumyabi onso tutwikalangana butu inabumbo kusomba ni bujimu butu nabumbo kwikala ni dikima bwalu batu dibamanyi bwane malo onso tuditwenze bakutumbisha nzambi jiyedi ditukwachish ditujundish mudine dia Kristo mkalengo wetu amen. Tulomba inzamu tatu nzambi mkalengo wetu tuaski dile bwalu bwa ujutu ishi mubikondo biyons bidibyaka nika bibyaka tuaski dile bwalu bwa ujutu vuluje meyi awa kwambila bayiji bebe mene bwalu mujimu ni mission yu akaba peshe yakadi kengele bwa kwikala ni dikima ni kwikala ni bujimu kapichi bwalu wakamanyi bwane ujuba tumamene munkachi mujinka shamu mungachi mwa bantu bajibene chichu bantu balukinu nunguba bobo bikale ndikima bwa kwenza malu malelele bikale ndikima ja kwamba malu malelele ne kwenza mjimu yonsu iditumbishi dini jebe task dile tatu bwalu bwa wakutuishi malu ngutu jitulombela mkalengo wetu wajitunga bwalu bwa nishonyi wakumupesha mjimu munene ujukengele kuikala jikima bwalu bwa baluishi bende bajikons na shitonu munzu bu mwabu na shimu jigu jende jabene chijiji mujanu bene lukuna kadiwe umulwile nzambu yetu bwalu bwa mission yuwa kumupesha mbwa yeya yikumbaje bwa mwana wa mwene kongo asoma ni jitalala mubulobo bwa bankambo babo task jile tatu kato ntumulombele yinke yende tutulombe tonu bajiku janji tulomba kabijibaji wenza nabo mujimu tulombela aba bons bawa kasungula bajimo kwa kuila bantu batutubikile no bada pite bo palonga nyine menji bo bobo bamanya mwa kwele mikenji idomanya muku kwa jisha bantu ne kusangisha bantu kabichi bwalu bwa mujimu wa bakwiji ujumba kuikala kwangata malu ajibantu babambile mumisoko yakuba sungula bo nunguba yene malu obo kwa kuila bantu kaba yiji bwa mafu abo nyumo webe abayishi task dile tatu bamana gwama nungu nzambu wetu tujibamenyi kujibana banshi bajikaba yi ne baleji mwishi mwadulu ni dieba tubateka munda mwa chance cha tutushia baka jibamulu fuila nzambu wetu badi bashale ni majitu mene kaba yi ni musambi mulelele kajiwe wakilisto munyuma webo wakatushia wabasama tatu wetu tuditupiyana bwa abaji beji baji ni binsonji kumeso baji bafuisha babu sembu muji mamu Jose bayamba wakushiyana netu mamu Jose wa michabu wakupiyana kwa maweja ngunzambu wetu musuko wende kala munda mwa chanzi cheba igisha mujitalala mwabu jibansantu bonsu bikisha bindi lejitu kwa jipa jila mpungi bwalu wa tujinji tekamina bwane ni uloka bijibwa kwa nga taba bonsu ba kafwe sami kwa butetu ba jini moyo enji tuku jitu tubikile bwane jitu ku jambule jabansantu bonsu
nungutatu wetu ulama jiku janje usonsole michuma yabo ubasamba bwalu babusambi bwatoto bantu bujwa chitu chifi kadiwo ujusamba tono kumoyo wachendelela tujinji takmana bwana ujumvu kulomba kwetu tulombele masalai ajukweseta ajake bubwa jitala dikala mungacho mwa bana ba mwena Kongo na shaka biji bwa jitunga jetu baluishi kaba bwejimu ubapa bukole ulama meko abwajubashi taske dila tatu ulama bambi banzambi bonsu kujuku ikalangana bapa michima ya dikima bwalu ba mujimu wakuba peshu ujumukole ngwame tulombele kelezi wawe Kristo mwisho mwajulu ne diba mbwalu bwa kelezi ujuma ujiga yumwenika kumeso mwebe we ujuma ni bansantu ba bwele jitu kwa jumbukaleng ngutaske dile tatu bwalu ba ujutu kwa chimison yons ita buje dibena shijetu katataka kujie ujuma mwakunu lama bwanwenu kanulenduki ne ujimu wakunu teka kumpalo kwa butumbi bwandindi sange dinene kanu ichilem kujinzambi umwefele musumidi wetu mbwa Yesu Kristo mkalenga wetu kuikala butumbi ne buneme ne bukokeshi ne bukole kumpalo kwa bikonto byons ne katataka ne chendelele amen. Yehowa anulame anusankishe Yehowa anulame anusankishe Yehowa anulame anusankishe. Chenane kwa kunyemena anakudiga wewe yepo wajibwedani yepo wa mabuani zambi kuikuleto o zambi kumlekedito iweja